कचला तो पारौं निसे नेपाल सम्मतिया नुर न्याइथे नेवाटे नख चकै सुरु रहेको श्रावण कृष्ण चतुर्दशी अष्टय जिलागा चतुर्दशी कुनु निसे दक्षबे नापा गठाम व नखलन नख चकै श्री गणेश सुनो नख टावन नेगु टोनीगो न्याइपिगु जको मजुसे उके छौ कारण दया तुनी वया कारण आत्मसात यासे डेनसन नख हना वया तुनी सु इन्यो नख नेवाटे भुजै लागि पूर्व तयारी खस गठाम व नख भुजै नापांगु चरम बचाउगे प्रति सिने ज्यान नसे मनसे नसा सुन नमटाक जुया इले वापीमा फुन्दछि लट्याइ दुनी वापी उजा पुंकी मोफकी दक्षिण एट डौडो जी न्यायपुको सुख निछा भई ओके हिमसा गठाम व नख न्य वापी उजा टन मन धन कोचाकी थोजा पुंगटा हिमसा थपी चोने गेनिमागु छिजक मखु स्वयं थपिनुको स्वास्थ्य दक्न चुटा गा भई वना वटे चोलन चोथे जी थुगना लिमला फमला डुकुसिया कोचाको वापी जा कोचा टुका सुपिजुया मखना वाटे फटे जुया जंग छेछका बफना सुचकुजुयै सौ बचिला वस व लास फांग डक्कोया सक्स्या मोल थुन नखैना गसिया गठा मुग जुलटैगो सक्से छपा मुटुमजु इतिहासकार शंकरमान राजवंश गठ सु सिटके व छला टग वस लास फांगा आदि छासे वाइ छासे त स्नकिट पास गणस्थान मूल गटाइ व छासे गठा मुग डेगी गुली ठ गणस्थान मूल गट अपरम ज्या गठा मुग जुगटैगो वयकै टापु बन्नु जनमानस छलपल जुयावया चंग टापु कथा ड्यय नाहा निन्मयम सुनान ड्यय नाका गोटाइका ठौ छने निपन हाप्ने न गो काना जु म जुया वया गो ठा मुग टाटा गठा मुग टागो व उ मुनो अठि नास्तिक जुसा चिमिपि व समाजे अपमान फया जुनि मापि मुनुते कोलिना इमट ग्वालिया जुगु जुया अले छासे चुना ठमा वठो मरेका न्याकुली नया फना जुसा वया ढेवा चिमी पिन्ट ग्वाल याया वो मुनो छासे स्ना वगे गुण चिमी पिन्स लुमका निछि छासे काले वगे प्रतिमा डेका वठे हे जगा कया बनी इमसा डा संस्कार त फया खलुमका गठाम व नक हना वगु किमदन दिदो मेगो नेपा टस्ट यार गा व म छम लाखै त ब्याच छमेस्न ढ्याचले बना यंका अनि हे टना साना बिल दोस्त याट व मोहे गठाम गएट निछिनिब्ले ठना जात्रेना बनी मिटिया साला यंको याट दैगु टापु न दु पुजयाम बोजा द्यामे कुदिका पुजयाम ठठे गठाम गए ठेवडुमेसे म्याम चन म यो त्यो जुल ठख मिसाइ माबो मुसिया ठ म्या अजाम फकी न पाउनकी थपि नाउनी दका सुना मसिको व गठाम गएट मी फुका साना बिल ठख समाज सिया जगाट कया वय काज करे यागु प्रति गठाम व न खटैगुन निन्दो ठजाउ किमन्दि ठय मनुतेस पट्याया फै तर संसारे न्यंक पन ठजाउ फुलाउ खै बाख ठटे अलौकिक व अजु चाहिँ पुग जुया जोंगु ठुकै कारण सुदैगो अनुसन्धान विषय जुया जोंगु गठाम व लिचिपकालीन निसे हनावया चुंग फुलांगु नख टासा ठोपारे इतिहासकार ते छौ मोट मजु जेष्ठ मल्ल सुया न्यव हनावया टुंगु सिडुगु ठुन नख ठुले फुलारका कोसना टा फुगुमर सुन प्राण यकी निपटुजी कि पेपटुजी तर ठो गठाम व सोपटुजी ज्या चुंग अर्थपूर्ण जु ठो सट्टो रज व टम प्रतीक त्रिपट सम्बर भैरव भैगु बन्डो गठाम व टा ठिटी कथा माने आया गया तो मिसन मिजन खटाई भैरेबो अजिमान खटाई ठटे गन लाखाय व लसी कथन माने या गन मिसम गठाम वरका मिस छि तयाटै गन मिजाम गठाम वरका मिज छि छुनाटै गठाम व सम नकारात्मक या प्रतीक मजुसे थ मनुष्य सृष्टि या प्रतीक कथन तयाट उदो ठटागो बाराटे ढुंगपि मचल यास्ट अर्थात किशोरी टेट मिजम गठाम व भागी याकी मिजम गठाम व ट मिज छि काका टगनी हे भागी याकी यंगु गुसिदु थोबारे छम मेजु सृष्टि क्रिया शिक्षण गाट्याट थोकुन मिस्टे लाटे लेचटे गुयाई थोय विकसितो पुट ठौकने मिहिन्दी चुइगु याना हगु व्यापक चलन छ नेपाल भाषा डु बेंकीगु मचबु बेंकीगु खौ बेंकीगु ज्या बेंकीगु ढाटे सिनाजे नि बेंकीगु न दु सिनेज्या बुझे याट यक्को बलमा थो बल देख त खाइसनोब्ले दुवा दुवा त भुरसाला या छेटेगु अठियाब्ले थपके भुट डुब्यो या वि मट्टिक जाया फैदैगो किबन्दन दिदो
स्याट उबलाई मिखा खनिमरेको अलौकिक तान्त्रिक शक्ति जीमा ठो अनुसन्धान या बजो ठो नि बेंकी बोले वापी त बोलवया ग्वालिया वापिटा छे सटा पा याका जाछसा नका सुया बिया छै सिनेजे कोचा टुका भच्च ज्या मोजी ठन्टा वामा टमा जी मुखनी टुकान टेई मुखनी लट्या मयक सासा फि मलाक जायना छजा श्याक चासु लनिङ इ दैगो गठाम व चाख ठोकनु स्टोन से छासे काले सोप न्याप गठी ढंका गठाम व प्रत्येक ठनाटै उकुन निश्चय अनले जिपिङके जगा टका इमसा छुबिल वहे काई बने जुलके गन न्यापमा कटियामा गन छालियामा गठाम व डेका ठनाटै मिसम खला मिजम खला अयागे ख्वा हासा कलाटमको रूपमा चोया ठासेटै नापा लिङ्ग अनुसार चिन तै गन छम्मनो त ढौबेगंगा जोका टवाले छका छका जगा फंकित र वहे मनुख गठाम गइत मिटेगु न याई गठाम व सालिबले मेग तले चम गठाम व थपिन्ठा साला मयग थपठा चम गठाम व सालिब मेग तले चम मिजम गठाम व साला थपिन्ठा छनकी थपिनमा मिसम गठाम व मिजम एसिया दियोनी जेतना साला यंकी थति साला यंकी बिले मच्छर पसिचनको पाया लाला न्युन्यु वनिको ठोया हास्य पक्ष ख तलाचम गठाम व वयासिल कि थपिन छे ढेका त छलियाको मिलपाचे नाक च्वाक बक मल्टा आदि सोचका पूजैयै पूजयारका छे मिलपा चाकी छे कुकुलामे मिलपाए कुठनी गई ठुलिया ढुंका मिलपा वा वनी वैग लिउ मिसम छमैस्न टाफ जना बपुपु पेखलुको वायंकी मिलपा चाका वमा भूत प्रेत पिशाच त ख्याथे हा हा दादा छसे वा वनी छसे वाना ल्या वे ढुंका बपना व मिसा लाव ख्वासिका सोतक खपना तले वनी खपटी ढुंका न्यामे वसा खपचाकी मु थते कोटपटिक कुठङ यो वैज्ञानिक कारण दैगो सिनेजे जोसी सुचुपिचु मरिया छे कुकुलामे किटानु त दया चुनी गुली इमटा खाना छेत खदैगो टापु वापिग ज्या पुछे लिमलक जुइ मागुले ठन्ठा मनुटे त मागो संगीत नाप पुङके टापना चुनी ओके सिसिनकले निसे इमसा छु कथा या बाजा थिए मुठिउसे दैथे बाजा छौ कथा अलग हेटे आदै गठा मुवा बोले वापी ज्या कोचा टुंगुली अजागो डक्को बाजा ठ्यागो पुइगु याछिल ठो जा वाले मुटी अनिगुली छजा डिपा दै ठो इस्टी मोसे त नुपे ल्याम त बाजा ठ्यागो बाजा पुइगो प्याखा होलिगो आदिसिनी गठा मुगा सिडल के बाछि लछि पाक नख जखै जोसु वइ थन निसे इमुको जीवनिया निगु चरण न्याय अन्ते कामचा नख ढका ढ्यावया चंग गठा मुगा आयो मुजिया व इल संकेत ना वया चंग दो नापा ट्वाटले गागमे उर्सा पूर्वक हनिगु ठन्न ख ठौकने च्याग है मोजुया वना चंग संस्कृति समाज व देश सम्पत्ति खसा गठियास इकटा न्याके फै रहेको ठन्ठा वया बिचाया हठा जुइ दुंगु खण्ड